na očevoj zemlji 4 direka ću udariti i najlon ću opasat. I odozgo nešto i tu ću živjet, ali ću ostati živa. Zašto da ja plačem kada se mogu smijati? Zašto da ja noćima ne spavam kada mogu spavati? Žrtve nasilja ostaju bez dostojanstva u nasilnom odnosu. A nasilan odnos može da traje, nažalost, i cijeli život. Muž me je tukao toliko da je samo sebe hranio svakim svojim udarcem i bio je sve više zadovoljniji svakim svojim udarcem. Mi smo imali mnogo slučajeva gdje muž i žena idu ispod ruke, grle se i sve, a u stvari žena preživljavala pakao i na kraju doživjela da je on nju sa drugog sprata bacio. Na sudovima u Bosni i Hercegovini vode se desetine slučajeva protiv muškaraca koji su ubili ili fizički i psihički zlostavljali svoje supruge ili partnerice. Možda oni koje su najviše voljele. Najčešće onda kada im prestanu biti pokorne. Ostaju predmeti, zapisnici, sudski postupci i pitanje koje se uporno vraća. Zašto? Zamislimo jednu mračnu sobu u koju kada uđemo ništa ne prepoznajemo. Tek naslučujemo da su unutra neke pojedinosti, krupne i sitne. Opipavamo ih. Ne možemo ni svjetlo upaliti. Najbolje bi bilo kada bi neko došao da nismo sami, da nam neko posvijetli, da nam je makar plamen svijeće. Govoriti o nasilju prema ženama je kao ući u tu mračnu sobu. Ne vidimo jasno, ali znamo da je tu. Sada imamo nešto što nisam očekivala da ćemo imati. Tako reći, mi imamo porast ubistava žena iz rodno zasnovanih motiva, ali nemamo odgovarajuću reakciju državnih organa. Ne samo na normativnom nivou, već na ovom stvarnom, faktičkom nivou provođenja već postojećih pravnih akata. Koliko je slučajeva i to katastrofalnih slučajeva da vi ne možete da vjerujete da postoji zakon, postoje institucije i da vi na kraju imate takav epilog da neko ubije ženu i djecu samo zato što on smatra da oni ne zaslužuju da žive. Žene više puta pokušavaju napustiti nasilnu vezu u prosjeku i do 10 puta prije nego što uspiju trajno izaći iz nje. Svaki povratak je uglavnom rezultat ekonomske, emocionalne i socijalne zavisnosti. Kad oni zapravo vide i osjete da više nemaju moć nad njom, da je ona sada odlučila se i da čvrsto stoji iza svoje riječi, iza svojih postupaka, tu onda nastaje problem. Uglavnom femicidu prethode kraće ili duži periodi nasilja u porodici koji nisu prepoznati na vrijeme. Nasilan odnos ne počinje udarcem, on počinje sputavanjem koje te guši, riječju koja te ponižava, strahom zbog kojeg ne spavaš. I ne završava se, već traje, raste i postaje način života. Nikada nemojte nasilniku najavljivati i govoriti svoje planove. Ako želite da ga napustite, uradite to u tišini. Sakrijte negdje svoje stvari da znate da su vam na raspolaganju. Svoje lične dokumente uvijek držite kod sebe. Govoriti nasilniku da ćete ga napustiti je zaista nepotreban korak. Najčešće do femicida dolazi onda kada nasilnik misli da potpuno gubi kontrolu nad žrtvom. Mi u sudskoj praksi od prije 15 godina imamo presude
u kojima se utvrđuje da je izvršilac krivičnog djela lišio života ženu onog momenta kada je ona napuštala kućnu zajednicu. Ili je otišao u njenu porodičnu kuću kada je ona njega napustila sa automatom i lišio života ženu zato što ga je napustila. Mi imamo jako veliki problem sa svjedočenjima građana. Znači, sa građanima koji vide da je počinjeno krivično djelo, oni dođu i kažu ja ne želim da svjedoči, nemojte mene u to uplitati. A to je građanska dužnost svi u nas. Oni ne žele da se zamjere njemu jer će on izaći iz pritvora ili će izaći, ne znam, ili će saznati u međuvremenu da je svjedočio, pa će on imati problema s njim. Na neki način se boje da li će biti zaštićeni u slučaju da... Pa, tačno. Ja mislim da da, a mislim da mi imamo metode za zaštitu, samo što unaprijed imamo neke pogrešne percepcije unutar građana, da oni baš neće biti zaštićeni, pa mislim da je to nekakav razlog. Mislim, evo, da ste vi na ulici, da niste u ovoj kancelariji, da li biste vjerovali ovim kancelarijama? Ja vjerovatno bi. I ja bi vjerovatno prijavila, jer ja sam takav tip. Ja nemam problem, razumijete, s tim. Nemam problem sa strahom. Ja sam građanin ove zemlje i ja bi prijavila sve, bez obzira vjerovala ili ne vjerovala, ja bi ispunila svoju građansku dužnost. Mi živimo u takvoj sredini da mi tješimo ljude, mi njima sa utjehom nekom saslušati, ali mi njima ne pomažemo. Mi moramo prijaviti nasilje jer smo dužni za to. Znači, ako se meni moja kolegica požalila da njen muž, ne partner, nebitno ko, sin, nije samo nasilje vezano za muža, za partnera, da se neko, znači, življava na njoj. Šta ona ima od toga što sam ja njoj saslušala? Njoj je možda laknulo, ali ona i dalje to nasilje trpi. Prijavimo ga. Imamo ga kome prijaviti. Sami smo krivci ako se joj nešto desi, ako to nasilje mi nismo prijavili. Sami smo, znači, saučesnici sa ubicom, ako je ta osoba danas meni rekla, a večeras se objavila na crnoj hronici. Mi smo ubice. Mi ljudi smo ubice. Mi nemamo potrebu kriviti niti instituciju, niti nikog. Ja toliko nasilja vidim, ali više ne šutim niti na jedno nasilje. Nema moja kolegica ništa od toga što ću ja nju potapštat po ramenu i zagrliti jako i reći proći će. Neće proći, bit će samo gore. Nasilje je progresivno. Nasilje je nezaustavljivo samo od sebe. Nasilje će uvijek biti gore. Znači to da postanete žrtva nasilja, da vas suprug počne maltretirati na bilo koji način, bilo koju vrstu nasilja i da će se promijeniti samo od sebe, to se neće desiti. Okretanje glave, nemoj mi, imam dovoljno svojih problema, nemoj me opterećivati. Tu ide onaj korijen ponašanja, da se prljavi veš ne iznosi napolje, da se privatnost te vrste mora sačuvati i onda u ishodu imamo da kad se desi femicid, onda kažemo bili su dobri komšije, bili su fini ljudi, eto to je otprilike neki rezultat toliko truda uloženog da se sakriju sve te devijacije i da se ponašamo kao da se ne dešavaju. Zabavimo se nekim našim problemima jer nam je teško razmišljati o tome šta se dešava i da li možda nekome potrebna pomoć. A evo nekim ljudima u ovakvim situacijama, odnosno nekim ženama, ključna bi bila da je postojao neko ko je to primijetio, da je to mogao prijaviti. Negdje se nasilje može dešavati zaista i u tišini.
A ovaj broj femicida koji se dešava, ubistava žena iz rodno zasnovanog nasilja, u kojima je žrtva ranije i prijavljivala nasilje i gdje su bile izrečene i zaštitne mjere, zapravo utiče na žrtve da one dobro razmisli prije nego što se odluče da svjedoče i da na neki način pred sudom potraže zaštitu od učinioca krivičnog djela. Samim time nemaju povjerenja u sistem. Nemaju povjerenja u sistem. Nemaju. Evo ja kažem, tu sam rekla, možda će biti za vas iznenađenje, ali da se nađemo u toj situaciji, sad ja, sa svim ovim znanjem o zaštiti od nasilja u porodici, nisam sigurna da bih se upustila u taj rizik da idem u krivični postupak. Ja sam rekla da ću otići gore u centar za socijalni rad da prijavim. Kaže, beštio, misliš da će te neko saslušati? Da odeš, što džaba, da sramotiš djecu, da što... Meni nema drugog izlaza, ja moram negdje, jer vidim da ne ide na dobro, da... 3 put je patrole dolazile. Zadnji put je 3. patrola, kaže, mi smo došli da vidimo ima li elemenata nasilja da zovem inspektore. Čovjek, to je policajac. On kaže, samo vi njoj dajte vjetar u leđa. Ona je došla u trenutku kada se već desilo fizičko nasilje. Dakle, kada je to eskaliralo, pri tome više puta je pozivala policiju dok je preživljavala psihološko nasilje. Međutim, policija nije bila dovoljno uvjerena da se radi o partnerskom nasilju, te su nekako ignorisali ili nisu kako treba procijenili i reagovali u njenom slučaju. Nećete vi, kaže, doći do asfalta gor, ona će vas, kaže, opet zvat. Kaže, gospođa ima pravo ako se bude osjećala da nije sigurna ovdje. Ona ima pravo da nas zove koliko god da nas puta zovne, mi ćemo doći. Samo džaba, kaže, dolazite. Da sam ja i otišla, odlučila. Djeca kažu, mama, više nije tebi sigurno. Tri mrtve i 3 ranjene osobe epilog je krvavog pohoda u koji se jutros upustio Nermin Sulimanović iz Gradačca, nakon čega je izvršio samoubistvo. Prvo je ubio suprugu nakon teškog premlaćivanja, a sve je emitirao putem društvenih mreža i to u prisustvu maloljetnog djeteta. Supruga koju je ubio više puta ga je prijavljivala za nasilje, no to Sulimanovića nije spriječilo da je ubije. S više hitaca iz pištolja ubijena je 52-godišnja Amra Kahrimanović iz Tuzle. U žrtvu je ispalio 16 metaka. Novi slučaj femicida u našoj zemlji, drugi u Tuzli ovoga mjeseca. U naselju Lipnica, nadomak Tuzle, muškarac je ubio ženu. Ima li kraja i do kada? Još jedno stravično ubojstvo. Ovaj put u Kalesiji ubijeni su majka i 13-godišnje dijete. Ubica, suprug i otac. Uhapšen je muškarac koji je osumnjičen da je danas u sarajevskom naselju Dobrinja u poslijepodnevnim satima usmrtio ženu. Dijete koje je počinilac poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela je pronađeno, nepovrijeđeno i trenutno se o djetetu skrbe stručnjaci. Uviđaj kojim rukovodi tužilac kantona Sarajevo još traje. 47-godišnji muškarac koji se Nizama Hećimović je više puta prijavljivala nasilje i prijetnje, ali je uprkos tome ubijena od strane bivšeg partnera Nermina Sulejmanovića u augustu 2023. godine. Sami čin ubijstva, budući da je prikazan uživo, bio je trenutak kada je javnost u Bosni i Hercegovini, ali i šire, krenula postavljati pitanja o institucionalnoj zaštiti žena u društvu. Tragedija iz Gradačca ostala je referentna tačka u javnim, društvenim i političkim raspravama o femicidu.
pokazala je kako dugotrajno nasilje, propusti institucija i nedovoljna zaštita mogu završiti najtežim ishodom. Jedan od osnovnih razloga zbog čega je to dobro jeste što je zapravo Federacija BiH kroz unošenje te inkriminacije priznala da postoji ubistvo žene iz rodno zasnovanih motiva. To je prvi razlog. Drugi razlog je taj što omogućava da se statistički prati u koliko slučajeva imamo ubistvo žene iz rodno zasnovanih motiva. Smatram da bi jedna od mjera trebala biti izmjena tog zakona u smislu da policijski službenik na licu mjesta ima ovlaštenje bez ikakvih konsultacija sa tužiteljem da oduzme slobodu nasilnoj osobi 12 sati. Nakon uručenja hitne naredbe pisane, mi ne možemo garantovati da se počinitelj nasilja ili nasilna osoba neće vratiti u dom i napraviti nešto ružno. A vi znate kad neko odluči da će izvršiti, on će izvršiti. Ali kad je u našim službenim prostorijama, pod našim nadzorom, on nema šanse to. Sama kaznena politika sudova je takva da ne uliva nadu žrtvi da će doživjeti satisfakciju kroz sankciju koja će biti izrečena nasilniku, jer se najčešće završava uslovnim osudama, novčanim kaznama koje na neki način pogađaju onda i žrtvu. Recimo da je bio ovaj zakon na snazi, da li bi što bilo drugačije? Teško je donijeti zaključak o tome, jer mi nikad ne znamo šta u čijoj glavi leži. Razumijete, ljudi budu zatvoreni, osuđeni pod nadzorom policije pa izvrše samoubistvo ili ubistvo. Ja mogu reći da ne postoji dežura od bilo kojeg tužioca da u njoj ne bude bar jedan pritvor vezan za krivično djelo nasilja u porodici. Imali smo posebnu reakciju zato što je to bilo nešto toliko stvarno. Tek je tad postalo stvarno i drugim ljudima. I promijenila se i sudska praksa i način rada i puno se ozbiljnije gleda na nasilje. Moram reći da je i odgovor društva drugačiji. Povećao se broj prijava, nekako se povećala svijest građanki. Prije samog Gradačca mi smo imali određeni broj osoba koji su smještene u sigurnu kuću, međutim nakon što se desio Gradačac taj broj se povećao te godine i iz samog Gradačca, odnosno grada Gradačac smo imali najveći broj smještenih osoba do tada. Sličnu situaciju, odnosno istu situaciju imamo i sada kada je u pitanju femicid koji se desio u Kalesiji. Mi za ovu godinu imamo najveći broj žrtava koji je smješten nikako otkako postoji sigurna kuća. U večernjim satima 7. februara 2024. godine u jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli, tadašnji policijski službenik Elvis Ćustendil ubio je Amru Kahrimanović. Te večeri bio je van dužnosti, ali je sa sobom imao službeni pištolj. Za ovaj svirepi zločin je osuđen na 30 godina zatvora.
Inela Selimović i njen 13-godišnji sin ubijeni su u Kalesiji 12. februara 2025. godine u porodičnom stanu kojeg su dijelili sa ubicom, Inelinim suprugom Emirom Selimovićem. Da smo tada imali zakon koji je usvojen nekoliko mjeseci poslije, možda bi sve bilo drugačije. Da smo imali mehanizme novog zakona da na licu mjesta postupimo i da izdamo hitne mjere zaštite toj nasilnoj osobi, sigurno bi to i uradili. Nakon ubistva u Kalesiji, protiv dvojice policijskih službenika se vodi slučaj pred sudom. Tereti ih se za nesavjestan rad u službi. Prema navodima tužilaštva, policijski službenici nisu poduzeli obavezne mjere predviđene zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, uključujući hitne radnje i procjenu rizika. U ovom momentu ne mogu ništa da kažem vezano za postupanje službenika policije, jer ja mislim da taj proces, odnosno taj je postupak još na sudu i Ovamo kaže, tam laser, valjda ona lampica. Idu nad ženama. Izložba ne govori o trenutku tragedije, nego se bavi uzrocima i godinama koje su prethodile. Kroz potresne slike, vizualne i simboličke scenske pokrete članova plesnog kluba Flamenko, izložba Nemam kud suočava publiku sa realnošću, ali i sa odgovornošću. Kako navodi autor izložbe, ovo nije samo umjetnička postavka, Vidim ovako, nego i nešto mi ne bude nikak dobro. – 28.12. te iste godine išla na razgovor u Centar za socijalni rad. Kaže mi žena Mirzeta, kad sam ja njoj ispričala, ona kaže Mirzeta, jel ti, kaže, znaš da je to nasilje u porodici, kaže. Rekao, jest. Znam ja, eto, došla sam da vidim, eto, šta bi mi vi rekli. Hodi, kaže, ovamo. Ja sam tad podnijela i potpisala, viče Mirzeta, jel ti znaš, viče, u šta se upuštam? Nema meni ništa gore od ovog dalje, meni je ići napolje. 27. aprila tad, razgovor u policiji, zvali me, valjda iz centra došlo dole. Evo, 17. maja 24. dobila tužbu za razvod, kad mi je poštar je donio, tad kad se nisam šlagirala. Četvrtog septembra zvala policiju ja, prvi put. 5.9. odlazak u Centar za socijalni, moj je put čitav bio ili stanica policije, ili Centar za socijalni rad Slavinovići, ili ovo gore, Viva žene gdje sam. To i moja, samo kretanje to bilo i ovdje. I tam malo do sestre. Evo, ja sam i tašnu veću morala kupiti radi papirologije. Mene je bitno samo da ja ovu tašnu, u slučaju nečeg i ovdje kad bi bilo, kod mene je ovdje, recimo, sve što mi treba. Ovo, bez ovog ni na vodu ne idem. Meni je, kažem, samo bitno da ja samo ovu torbu ovako uzmem i samo da izletim iz kuće. Meni više ništa ne treba, ne bi ništa tražila jer mi je sve tu u ovoj tašni. Evo, ovo je drugi, ovo je 13. ovo 14. Dislokacija, istašnjenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području vrata. I stavljen onaj okovratnik meki. I ja više nikad nisam otišla ni na kontrolu, ni nikud. Jer tad sam vidjela, a ne ima se Bože više kud ne. Jednostavno, dahla sam dušom, ja kažem mi, hoću ovo života što mi je ostalo, ne znam koliko će biti. Hoću da ga provedem onako kako ja hoću i da umrem rahat. Vršiti intervenciju i onda ljudi imaju prigovor savjesti, na primjer,
ne žele da rade. Da je do mene. 86. godine se udala, a 67. godište. 19. godina mi bila, eto. Nije bilo punih 19 kad sam se udala, a sad 58. I sad došla se vratila. Eto, duplo sam recimo dole živjela nego što sam imala godina ovdje kad sam. Evo ovdje moram stati. Isto dijete. Kada boravak u domu postane bolan, žrtvama nasilja sigurna kuća postaje njihova tvrđava. Znači, uvijek ima ljudi, uvijek postoji neki izlaz da vam neko pomogne. Ljudi su me baš, moj poziv su zaprimili, znači sekunde su igrali, odmah su došli, pozvali su hitnu pomoć. Tu večer sam smještena u sigurnu kuću. Sami ti zidovi sigurne kuće su mi dali pancir. Eto, tako ću da kažem. Sami ti zidovi sigurne kuće su mi pomogli. Znala sam što više da pričam sa zidovima, davati im zahvalu. Imali smo tako slučajeve sa visokim rizikom da smo ih spasili da žene ostanu u životu upravo u trenutku kada su ušle u sigurnu kuću. U jednoj situaciji žena je došla u sigurnu kuću iako je imala dvije kćerke udate kod kojih je mogla da ode, ali se bojala. Plašila se jer je njen muž imao oružje i mi smo prijavili da on ima oružje. Oni su njemu otišli i uzeli oružje, međutim on je prodao kravu i kupio je pušku. Nosio je tu pušku ispod kaputa, on je dolazio u Modriću i tražio je od institucije do institucije, tražio je, htio je da je ubije. I to je trajalo sada, mi smo obavještavali policiju i tako dalje. I on je odlazio, međutim nismo pronašli da bi na kraju on izvršio samoubistvo. Dakle, on je imao namjeru nju da ubije. Nasilje je svjesna stvar. Nema vam nasilja nesvjesnog. Počinitelji nasilja vrlo dobro znaju šta rade, ciljano to rade i oni su odlučili da to rade. Kada nasilnik uđe u odnos u kojim vlada, da tako kažem, partnerom, čitav konstrukt ličnosti, pogleda na svijet, je u skladu s tim da je superioran i da je njegova zadnja. Kada izgubi taj osjećaj kontrole, gubitkom kontrole i ponašanja partnera, tada se praktično ruši cijeli njegov koncept pogleda na svijet. I on više tu nema šta da izgubi, jer je izgubio kontrolu. Znači, nakon što ispali prvi metak, nije se pokajao i nije se zaustavio. Znači, nijedan od njih se nije zaustavio u svojoj namjeri. Dakle, namjera je postojala od početka dok nije završio svoj cilj, nažalost. Gledajte, mi sad kad postupamo po zakonu o zaštiti nasilja u porodici, identifikujemo nasilnika i žrtvu nasilja. Nasilniku se izriče pisana naredba o obaveza udaljenja iz doma, zabrana komunikacije, približavanja žrtvi nasilja, zabrana povratka u dom. Izriče i uručujemo se taj papir. Jesmo li mi sigurni da će se on kroz pola sata vratiti kući i napraviti nešto strašno? Naše društvo se i dalje bori sa zaostavštinama patrijarhata.
U patrijarhalnom poretku moć se veže uz mušku ulogu, dok se ženama od najranijeg uzrasta usađuje ideja zavisnosti i potrebe za zaštitom. U toj hijerarhiji nasilje dolazi od osobe koja je društveno i emotivno pozicionirana kao zaštitnik. Sloboda je izaći iz sjene nasilnika, koliko god izgledalo da bez te sjene nema ni sunca. Moram reći da su žene zapravo i najveći čuvari patrijarhalnog sistema. I često znam u nekim našim diskusijama i raspravama da kažem da sam slušala svoju majku, ja ne bi bila ovo što sam sada. Jer je ona rasla u takvom patrijarhalnom sistemu u kojem žena treba da bude sluga muškarcu, treba da se skloni u stranu, treba tiho da govori i tako dalje. Mene je majka učila pogrešno, što ja to sad ne bi nikad radila svojoj djeci, da se nasilje mora trpiti, da je to svakodnevnica, trpim ja, trpila je moja majka, trpila je moja nana, tako moraš iti. Sačuvaj kćerko brak je nešto što je svijeto, što je sramota, sramota ti se razvesti, imaš djecu, trpi zbog djece i tako dalje. Ona je bila žrtva u svojoj primarnoj porodici. Otac je tukao majku, ona je gledala nasilje u svojoj porodici. I šta se desilo? Spolna identifikacija. Ona kao žensko dijete identificirala se sa majkom. Kroz majku je postala žena i postala je žrtva nasilja. Ja u svojoj praksi dugogodišnjoj imam i dječake koji su odrastali u nasilnim porodicama i postali su počinitelji nasilja. Imamo dječake koji su bili u sigurnoj kući sa svojim majkama, a nakon 20 godina poslali su svoje žene u sigurnu kuću. Rat je naša hronična bol. Možda je nasilje koje gledamo svuda oko nas, od ulice do kuće, reakcija na tu bol. Nasilje rata je smješteno duboko u nama. Prenosimo ga i na našu djecu. Prenosimo ga jedni na druge. I nikada ne znamo kada će i kako iz tih dubina ta trauma u nekome od nas progovoriti. I nisu uzalud stručnjaci govorili da poslije rata treba da prođu 2 ili 3 decenije kad eskalira to sve. I evo mi smo sad u nekoj fazi kad se više ne može trpiti taj prag tolerancije je zaista veoma nizak kod ljudi i oni ne mogu da izdrže i to se dešava unutar porodice. Nama nasilje u porodici i nasilje nad ženama gotovo ne dolazi iz očekivane populacije. Očekivana je populacija ljudi koja je prošla rat i ratni period i gdje su prepoznatljivi ti tragovi PTSP sindroma. Nama dolazi nasilje uglavnom od neočekivane populacije. To su mlađi ljudi koji su bili tek rođeni ili rođeni posle rata. Mi smo normalizovali nasilje kao dio naše svakodnevnice. Mi smo izloženi nasilju u kompletnom društvu, na svim nivoima i u svim odnosima. Mi pratimo političko nasilje, društveno nasilje, mobbing na poslu. Mi pratimo vršnjačko nasilje, nasilje među djecom. I naravno da se to sve preliva i da onda možemo sasvim jasno razumjeti zašto je tolika prevalencija porodičnog nasilja, u kojem su uglavnom počinitelji nasilja muškarci, oni koji imaju moć, oni kojima je društvo u kojem živimo u skladu sa patrijarhalnim obrascem ponašanja dalo veću moć i veću privilegiju nego ženama. A ženama kroz njihovo odrastanje dalo poruku da ćuti i trpi, da je sramota i da je njihova krivnja.
One vrlo često traže opravdanje, misle da su krive, misle da su nekim svojim postupkom doprinijele tom nasilju koje im se događalo unazad nekoliko godina. Proispituju sebe, pitaju se zašto im se to dešava, odnosno preuzimaju odgovornost. Nakon slučaja femicida, nakon slučaja teškog nasilja, nakon izvještavanja o tome, ako pratimo komentare, vidjet ćemo koliko žena je na strani počinitelja nasilja, nažalost. Koliko građanki i građana traži krivicu i odgovornost u žrtvi, a ne u počinitelju nasilja. I time u stvari amnestiramo nasilnike. To je narativ koji moramo mijenjati. Da je ta tendencija okrivljivanja žrtve i postojala i postojeće hoće. Znači, ljudi će sa sebe skidati odgovornost i prebacivati na drugi, pokušavat će bar, iako ni emocija, ni ništa u suštini nas ne može spasti od uračunljivosti pred sudom i pred savjesti. Nasilje, zloupotreba moći u jednom odnosu. Onaj ko ima moć može da je zloupotrebi i stavi pod naslan odnos drugu osobu. Počinitelji nasilja pritome uvjeravaju žrtvu da je do nje, da je ona kriva, da je ona odgovorna, da je ona nešto pogrešno uradila i da je ona zaslužila nasilje. Žrtve to kao tako i prihvataju. I onda imamo ženu koje su 10 godina, 20, pa čak i cijeli život u nasilju, bez mogućnosti da iz njega izađu. Zašto? Zato što kroz vrijeme žrtva internalizira sve to što čuje od počinitelja nasilja i počinje i sama da vjeruje u to. Ljudi su sebi toliko uzeli za pravo da jednostavno ubijaju žene. Oni im sude, presuđuju. Pa halo, ako ne može, ne može, razići ćemo se lijepo, ne mora se ubijati žena. Jednostavno, ako brak ne može više dalje funkcionisati, ko su oni da oni ubijaju nas? Mnoge žene, žrtve nasilja, svoja iskustva ne prepoznaju odmah kao nasilje. Ono najčešće ne počinje kao fizički čin, nego kao postepeni i ciklični obrazac kontrole, koji se s vremenom normalizuje. Žena često provodi godine i godine bez da je svjesna da je u nasilnom odnosu. Počinje da se okreće točak nasilja. Tek sam tad, kad je to vidjela koji kakva ova dešavanja, i sama sam sebi zaključak, pa mislite koju su ti sreću imala. Da sam jednostavno, znači, ispravno postupila što sam se makla odatle. Je vas sad strah? Pa nije. Ne opustim se ja 100% kad krećem se. Uvijek u širokom luku ovako gledam. Ja tek sad vidim, pa Bože, ovo je znači život i bio i prije ovakav, mogu se živjeti.
Ali ja ga nisam imala dodira, ne mogu da... Sad razmišljam, pa Bože, ovakav znači treba život da bude, ko što ga sad živim ja. Nasilje s godinama postaje trajno stanje. Da li sam se bojala da će me ubiti? Naravno da sam se bojala, vidjela sam sebe u tom trenutku mrtvu, ali sam iz inata ostala živa da danas mogu pričati. Ja nisam smjela u trenucima sjeti sa svojim rođenim bratom. Mislim, da ne znam kako da pogledam svog brata, jel? Posle to krenulo omalovažavanje, ne znam, tipa ova koja si, ona koja si, nisi više, u stvari ne nisi više, nego izgleda da nisam u tim trenucima kad se to sve govorilo, nisam nikad ni bila žena. Pa je posle krenulo, ne znam, alkohol, gdje je konstantno se dolazilo pijano, pa je krenulo nasilje ekonomsko, mislim, da nismo od ispijanja i pijanja nismo možda imali večer da napravimo, ali je bilo bitno da se kupi alkohol i tako. Nasilje fizičkog karaktera i prijetnje, znači, koje su bile užasne zadnja neka 2 mjeseca gdje mi se govorilo da će mi biti gori nego Nizami Herčimović, da će mi se grkljan iščupat, da će mi se, ne znam, pit moja krv i tako. Osamljivanje, nemati nigdje izađa, uzimanje telefona, provjeravanje telefona, nema druženja, nema kontakta sa ljudima, na kraju krajeva nema više kontakta ni sa bližnjim osobama, kao što su roditelji. Znači, nasilnik dovedete u takav krug da si ti nemoćan, da se nemaš kome obratiti, da se ne smiješ nikome obratiti i to je to. U prvoj fazi nasilja rastu tenzija, kontrola i emocionalna nestabilnost počinioca, dok žrtva često pokušava objasniti situaciju vanjskim okolnostima i ne traži pomoć. U drugoj fazi dolazi do eskalacije fizičkog ili seksualnog nasilja, koje se najčešće doživljava kao šok i prekid dotadašnjeg poricanja. Nakon toga slijedi faza smirivanja, takozvani medeni mjesec, u kojoj počinilac pokazuje kajanje i zatim prebacuje odgovornost na žrtvu. Nakon faze medenog mjeseca ona potpuno negdje uvjerena da će se on promijeniti, nastavljati u bračnu ili vanbračnu zajednicu, gdje zbog toga što nije došlo do stvarne promjene u ponašanju počinioca, ponovo dolazimo u taj začarani krug, odnosno idemo u tu prvu fazu gdje rastu tenzije, raste ljutnja, nezadovoljstvo i agresivnost i ponovo se dešava nasilni čin. Uglavnom počinilac, onaj ko želi da stavi pod kontrolu neku osobu, prvo što radi to je da smanji kontakte njene porodice sa njom. Zato što je veća vjerovatnoća da će se ona požaliti svojim roditeljima i tako dalje. Na točku nasilja se ne prepoznaju samo pojedinačni incidenti, nego i struktura odnosa u kojim je nasilje sistematično i ponavljajuće, a ne izolovan događaj. Žrtva često ne doživljava svaki pojedinačni čin kao dokaz nasilja, već tek naknadno prepoznaje obrazac u kojem se stalno nalazi. I kad mi pokažemo ženi sada na tom točku nasilja, da obilježi šta je ona sve preživljavala, vjerujte 90% da je ona to sve preživljavala u nekom dijelu svog života ili konstantno. Ali nije odmah prepoznavala da je to nasilje. Ne dođe svaka žena u sigurnu kuću kako bi završila s tim odnosom ili bračnom zajednicom ili partnerskom vezom, nego da prevladava tu neku trenutnu krizu koja se dešava u životu.
To je uglavnom jedan kontinuiran proces, kontinuirano nasilje koje se ponavlja godinama, da bi one na posljedku odlučile se da naprave taj korak. To sam trebala znači uraditi i prije 20 godina. 25. Jer samo mi je žao što mi je otišlo zdravlje, što su mi otišle godine pored takve osobe koja nije znala me cijeniti, nije a ja sam bila spremna, takva sam. Ja bi za njega u vatru skočila. Nije to malo 38 godina, jednostavno izađeš sad i iz toga nemaš ništa. Sad treba se prilagoditi. Osjećate da nosite teret čitav život i da više ne možete i kad ga zbacite sa sebe, kad skinete s leđa, onda odahnete dušom. Ja kažem svojoj djeci, za ovih godinu dana odmorila sam se, ali baš sam svoju dušu odmorila. I sad kažem, kad ustanem, ne moram ni u čije oči gledat. Jer kroz taj život ja sam navikla i kad progovorit, kad nešto uradit smijem, a kad ne smijem. Ona je pokazala jednu veliku hrabrost i spremnost da promijeni tu, da nije više ulica žrtve, da preuzme neke nove identitete u svom životu, ali naravno ta oporavak ide vrlo sporo, odnosno kao što je kod većine. Prije 2 godine smo otišli u Modriču, tragom priče o najstarijoj sigurnoj kući u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Tada smo načeli priču o porodičnom nasilju. Vrijeme je prolazilo, a priču smo pričali. Vraćala se i polako postajala razlog zbog kojeg smo krenuli praviti ovaj film. U Modriči smo tokom naše prve posjete razgovarali i sa jednom od žrtava nasilja. Godinama je živjela u nasilnom odnosu prije nego što je došla u sigurnu kuću. Ni tada nije izgledalo da je napravila konačan korak, ali je postojala nada da će ga napraviti. Tada je snimljena ova njena ispovijest. Čovjek jednom kad te udari šamarom, to se njima osladi. Onda počne svaki dan da te maltretira, udara, da te vrijeđa i psihički i psihički. Ja poštujem kod čovjeka koji cijeni svoju ženu, voli i koji ne tuče, ne galami. To cijenim kod čovjeka. On galami ima u svakim braku. Hajde se galamit, ali nemoj me udarat, nemoj me urijeđat, nemoj me šutat nogama, nemoj me pljuvat, ko što je meni moj muž radi. Nema što mi nije radio, sam bila sva u šljivama, da izvineš ko moj brat. I tijelo, i ruke, i noge. Jedno sam sebi došla. Ma prijavljivala sam, ali djevojčica vam se opet pomiri, pa opet. Ništa me bolje ne čeka, čekaju me i dalje batine i to je to. Pa čovjek je stvarno bio agresivan. Kako ti kažem, puno je godina trošio u zatvoru. Ko momak je bio po zatvorima i znači nekako je živce pogubio po zatvorima. I sad tu svoju psihu prosipa na mene. A ja jadna ni kriva ni dužna, bila sam i domaćica i spremna majka i čistila i kuhala i spremala i čak sam mu i noge prala. Eto, kako vjeruješ. Gledala sam kako malo vode na dlan. Samo što ga nisam kupala. A oni meni vraćaju fala s batinama.
Trpila sam dok sam mogla, trpila, vidjela sam da ne ide na bolji potraž spas, sebi s ove dijete ne trpit nasilje od porodice. Jer to je stvarno teško trpiti. Šta ćeš? Ovo sam najbolji spas uradila za sebe, za svoje dijete. Ma 15 godina sam sa njim u braku i rekla sam, više neću da trpim. Pomirivala nas je djevojčica, pomirivala, ali isto me čeka, sve isto me čeka sa njim, nikad bolje, samo gori. Pa nekako sad svoj život osjećam lijepo, siguran, sa svojim sam djetetom koji za nju vreme živi. Djevojčicu imam prelijepu, prefinu. Ne bih željela više se ponovio, ovo mi se ponovilo ovako, nasilje nad porodicom. Kada smo se vratili u Modriču, pitali smo za nju. S mužem ponovo živi isti život u kojem trpi iste udarce. Povratak u nasilni odnos nekada izgleda kao sudbina, kao da ti je neko dodijelio da živiš upravo tu priču, kao da za tebe na ovom svijetu ne postoji ni jedna druga, kao da su aveti prošlosti iz čijih se jakih, krupnih ruku ne možeš istrgnuti, od tebe sakrili slobodu. Nasilje nije naslijeđeno, nasilje nije nepromjenjivo, upravo suprotno od toga. Nasilje je usvojeni obrazac ponašanja, nešto što se može mijenjati, nešto što je potrebno mijenjati. I mi treba kao društvo da se bavimo više počiniteljima nasilja, da im pomognemo u procesu promjene. Koliko nas je spremno zaroniti duboko u svoje biće, razložiti ga i priznati sebi kakve odnose gradimo? Koliko smo spremni prepoznati i imenovati nasilje oko nas? Koliko nas društvo ohrabruje da to uradimo? Da konačno prihvatimo da oko nas postoji kontinuirano nasilje nad ženama koje u nekim slučajevima završava ubistvom. Ubistvom žene samo zato što je žena, zato što je slabija. To znači priznati i da ti zločini nisu izuzeci, nego dio ponašanja koje se ponavlja i nastavlja pulsirati između nas. A to priznanje razbija sliku o nama, muževima, očevima, partnerima, majkama, prijateljicama, kolegicama. Kada pričamo o nasilju koje trpe žene oko nas, kao da smo u onoj mračnoj sobi. Bojimo se onoga što ćemo vidjeti i kakvi ćemo iz te sobe izaći. Nazivamo stvari drugim imenima i ublažavamo njihove posljedice, kao da ćemo tako lakše prihvatiti ono što jesmo. Ali zaboravljamo da ono što ne imenujemo ne prestaje postojati. Jer ako priznamo da imamo rodno zasnovano nasilje, da imamo kontinuirano nasilje na ženama koje rezultira ubistvom žene zato što je žena,
znači rodno zasnovanih motiva, priznaćemo onda da nismo baš toliko savremeni i civilizovani kao što se predstavljamo u javnosti. Svi mi smo u poziciji da budemo i žrtva i počinitelj. Svi mi u bilo kojim odnosima u kojima jesmo imamo mogućnost da imamo moć nad nekim i da neko drugi ima moć nad nama. I moramo sebe zaustaviti. Te rane koje su one doživjele će vrlo često ostati do kraja njihovog života. S obzirom da se preživljava takvo nasilje, takvo trpljenje, sve poslije toga je zapravo lakše. Imajte ogledalo, ima dosta ogledala, ali evo da vam budem ja ogledala, ogledajte se šta život nosi i nepredviđene situacije koje dolaze. Ja sam iz nasilja izašla kao jaka žena. A imam občesane se statno ogledalo već iz kraljica. Nasilje nije kraj. Nasilje nije sudbina. Nasilje nije Bogom dano ako su u nasilju da nema izlaska. Nasilje je situacija u kojoj se može naći svako. Iako sam skrivena, ja mogu da pričam i želim da pričam da se ovaj glas čuje. Jest drhtav, ali nadam se da će se čuti, da će osvijestiti sve naše žrtve i nadam se da više nećemo nosati crno-bijele slike žrtava femicida.